Silav, êvar baş, şev baş şevanno, hêvîdar hûn tev başin, selametin. Îro mêvanê min kekşar û remar e. Em ê behsa şerê dawî ê li hember Îranê bikin ka pozisyona Kurdan çi ye, şer ber bi Kudrê ve diçe. Îro her wiha salvegera darvekirina rêveberên Kurdan ê Rojhilatê Kurdistanê ye. Em ê behsa hemiyan bikin. Em ê qismekî bikevin dîrokê werin heta vê derê ka em ji dîrokê çi dersan derdixin û ber bi Kudrê ve diçin. Pêşî çend nûçe hene ez hema ji we re pêşkeş bikim. Paşê jî em mîvanê xwe digirin jor, em ê van mijaran raxin ser masê. Bi dronan baregeha Tirkiyê ya li Bamernê hate bombebaran kirin. Rojnûsê diyar kir ku bi dronan êrişî baregeha eskerî ya li ser sînorê navçeya Amediyê ya bi ser Duhokê ya Başûrê Kurdistanê hatiye kirin. Her du dron ketine nava baregehê, yek li nava hewşê ketiye, yek jî li salonekê baregehê ketiye. Teqîn çêbiye li wê derê. Çavkaniyê beyan kir ku drona yekem saet di neh û bîstan de vê serê sibê ya din jî piştî wê bi 5 deqeyan li pê hev hatine teqandin. Heta niha li ser encamên êrişî agahiyekî wisa zelal nehatiye parvekirin. Ji ber vê em nikarin zêde tiştan bibêjin. Lê kîjan hêzan êrişkiriye em wî nizanin. Beyanata dawî ya heyeta İmralî heye, ez hema wê jî bi we re parve bikim. Hevalê ku Tirkî dizanin ji xwe muheqa xwendine, di ajansan de, di rojnameyan de, li ser YouTubean Tirkî godar kirine. Lê ji bo bikeve qeydan, daxuyaniya yani beyanata heyeta Dem Partiyê çawa ye, min ji ajansa Anefê girtiye, ez bi wî şeklî bi we re parve dikim. Îdî encam hûn jê derbixin. Heyeta İmraliyê dibêje di çarçoveyê hevdîtinên me yên bi Birêz Abdullah Öcalan re di 27 Adara 2026 de me li greva İmraliyê civînekî li darxist. Nirxandinên Birêz Öcalan ên di hevdîtinê bi kurtasî bi vî rengînê dibêje heyeta İmraliyê. Ev gotinên Öcalan'ın ji aliyê heyeta İmraliyê ve hatine nivîsandin. Öcalan dibêje divê nêzîkatiyeke teng ji vê pirsgirêka mezin re neyê nîşandan ku em hewl didin niha çareser bikin. Ji ber ku planên hegemonîk ên Kur li ser Rojhilata Navîn hene. Li Sûriyê li gel rewşa jandarî, bi êş heta asteyekî bûyerên êrenî jî rû didin. Niha jî şerê Îranê de rojevê de ye. Di şerê Îranê de sê xet derketine holê. Ya yekemîn xeta dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û İsraîlê, xeta duyemîn ya parastina statûkoyê ye, yani rewşa heyî a siyasî ya li Îranê diparêze, hin hêzên navnetewî û heremî İngîlistan serkêşiya wan dike. Ew xeta duyemîn e. Xeta sêyemî jî xeta jiyana hevpar û demokrasiyê ku bi pêvajoyê aştî û civaka demokratîk re em wê diparêzin. Bûyerên li Îranê diqewîmin mafdarî giringiya pêvajoya li Tirkiye carekê din raxist pêş çavan. Em çareseriyekê di çarçoveya Anatolya Mezopotamyayê de ji xwe re dikin esas. Tekiliya Anatolya Mezopotamyayê xwedîkokên dîrokî yên Kur in. Peymana aştiyê ya mezin ya yekemîn ya dîrokê peymana Kadeşê ye, di navbera Hîtîtan û Misiryan de bû. Dîroka siyasî ya 4000 salî ya li Rojhilata Navîn nîşan da ku ewlehiya Anatolyayê ji Rojhilata Navîn û Mezopotamya re derbas dibe. Entegrasyona demokratîk tê wateya tevlîbûna çanda Mezopotamyayê weke hebûneke demokratîk. Pirsgirêkeke me bi komarê re tune ye. Meseleya esasî ew e ku komar yani cumhuriyet ne demokratîk e. Demokrasî yekane çareseriyê ku komar yani cumhuriyet dikare xurt bike. Cumhuriyetê dikare xurt bike. Bilêvkirina şaşitî, zêdegavî, antîdemokratîk bûna civakan û welatan a di demên dîrokî de divê weke destdirêjiya li pîrozmendiyê neyê dîtin. Divê were gotin ku parastina rêbazên asîmîlasyonê bi baweriyeke pozîtîvîst weke kirasekî teng ê li welêt hatiye kirin. Divê were gotin ku parastina rêbazên asîmîlasyonê bi baweriyeke pozîtîv weke kirasekî teng e li welêt hatiye kirin. Wekê ku min di banga xwe ya di 27 Sibatê de sala borî gotibû, dema tekoşîna çekdarî êdî qediya ye. Yani vegera li berê êdî nemimkün e. Pêvajoyê heyî, pêvajoya bi komara demokratîk re derbasbûna nava aştiyê ye. Bi vê pêvajoyê re ku em hêvî dikin bi ser bikeve, komar, cumhuriyet wê du qat bihêztir bibe.
Civaka demokratîk bi giranî bi çareseriyekê wisa vegirê daye. Divê em têgihîştineke kolektif û sivîl bi pêş bixin ku tekîliya di navbera Kurdan û dewletê de bi awayekî erênî saz bike. Divê dewlet jî bibîne ku tu çalakiyekê wêranker yan tu gefekê ewlehiyê tune ye. Beşdarbûna nava Cumhuriyetê divê li ser bingeha nasname, azadiya fikr û remanan, azadiya rêxistinbûnê û azadiya jinan be. Ev qadên azadiyê ne tenê ji bo Kurdan ji bo her kesî derbas dibin. Di vê xalê de ez giringî didim ku bi rêbazên guncaw bigihêjim tevahiya raya giştî ku ramanên min, fikrê min ên di derbarê pêvajoyê de bi awayekî rast werin femkirin. Çareseriya entegrasyona demokratîk nêzîkatiyeke li ser bingeha civakê ji xwe re dike esas. Çareseriya li ser bingeha civakê jî demokratîkbûna kolektif û hevgirtî ya avaniyên civakî ferz dike bi rêzdarî desteya îmraliyê ya Dem Partiyê. 31 Adarê 2026. Ev jî bi vî şiklî ye. Ya din jî beyanatek Wezîra Dewletê a Fransa heye, ew jî gelekî balkêş e. Behs dike ka çima Fransa tevlî şer nebiye. Çima li keleka Amerîkayê cih negirtiye, behsa wê yekê dike. Ev jî giring e, mixwast ez bi wara parve bikim, berê ku mîvanê xwe Kakşar Oremar bigirim ji orê. Wezîra Dewletê ya Fransayê Eleanor Curatoyê got em nakevin nava şarekî ku armanc û hedefê wî nezelalin û qanûnên navnetewî bin pêkirine. Wezîra Dewletê ya Fransayê ya karûbarên welatên Frankofon Eleanor Carwat di derbarê helwesta Parîsê ya li hember şerê nihayê li Rojeta Navîn û daxwazên Amerîkayê yên ji bo parastina ewlehiya tengava Hormuzê de beyanatekî parve kiriye. Eleanor Carwat ragihand ku Fransa bi hûrgilî rewşê dinirxîne. Amaje bi wê yekê kir ku welatê wê alîgirê pêkanîna erkeke navnetewî a tenê ji bo parastinê ye, da ku parastina keştiyan bike. Parîs naxwaze bawekî çalak bikeve nava şarekî ku armancê wê bi zelalî nediyarin. Ji me nehatiye xwestin ku em dixwazin beşdar bibin yan na. Her wiha ev şer di çarçoveya qanûnên navnetewî de jî dest pê nekiriye. Kuratê destnîşan kir ku Fransa zêdetirî 25 salin hevpeymaniya Amerîkayê dike, li keleka Amerîkayê cih digire, lê bi rastî ji ber ku ew dostin dikarin bi eşkereyî ji Washingtonê re bibêjin, divê beriya her gavekê çarçoveyeke navnetewî û hewldanên dîplomatîk hebin. Lê Amerîka bi tena serê xwe tev digere. Wezîra Dewletê ya Fransayê di derbarê danûstandanên bi Tehranê re jî piştrast kir ku Fransa bi Îraniyan re di nava guftiguyan de ye. Armanca me ya sereke destpêkirina dubare ya guftuguyên dîplomatîk e çimkî ev tekane rêya rizgariyê ji bo parastina sivîlan. Dibe Fransa dixwaze bernameya nüklerê ya Îranê were rawestandin ve guhestineke demokratîk li vî welatê rû bide, lê ev tenê bi dîplomasiyê mümkün e. Wekî din dibêje Serokkomarê Fransa Emmanuel Macron bi hemû rêvebirên navçê re di nava tekiliyê de ye. Serokkomarê Îranê, Serokwezîrê İsraîlê, Serokê Lubnanê jî di nav de, bi hemûyan re di nava tekiliyê de ye ji bo rawestandina bombebarana li ser sivîlan. Ji aliyek din ve Wezîra Dewletê ya Fransayê behsa wê yekê kir ku nêzîkî 400,000 welatiyên Fransî anha li 15 welatên cuda ê li herêmê ne. Ji ber şer, Parîsê nêzîkî 20 balafir ji bo vegerandina bi hezaran welatiyê xwe temîn kiriye, hazir kiriye. Parastina welatiyan yek ji karên herî pêşin e, evveliyet e. Di derbarê daxuyaniyên Donald Trump de jî gotibû, yani Donald Trump çi gotibû, her dema ku em hewl didin bi rêvebirekî nû yê Îranê re biaxivin, hema tê kuştin. Wezîra Fransayê diyar kir rêya dîplomatîk her tim zehmettir e, lê tenê ew rêya berdewam e, ancak ew dikare meseleya çareser bike dîplomasî. Tu nikarî çi qas bixwazî bombebaran bikî eger tu piştrast nebî ku kesekî te heye ku paşê nikarî bî pê re biaxivî. Yani dibe qenebe tu axwe însanan dikujî, yekî du diya bêhêle ku tu bikarî bî pê re bidî bistîrî. Ez hema têm dawî bahaneya Amerîkayê dibe em red dikin weke Fransa.
امریکا دبیجه اوروپا زیدتری امریکا یعنی جه امریکا زیدتر پشتا خواه به پترولا تنگا و حرمز وگری دایه حال بکی دبی جه سدی بیستی بازرگانی پترولا جیهان دوی و تنگا ویرا در باسته به لو ما جی ام همو پشتا خواه ددن وی نه تنی فرانسا نه تنی اوروپا همی دنیا سدی بیستی پترولا تمام دنیای دوی تنگا ویرا در باسته به وزیر فرانسای تقیس کرد که برجواندی همیان ده آشتی ده هیه پیوندی نابرا ایران و روسیه گلکی گرینگه پیوندیه که راستقینه باندورا وی لسر شهر اوکراینی جی هیه ده انجام ده باندوره لبرجواندین امریکای جی دیگه هوان نو از آنا میوانه خود دیگرم جور از هیوید کم هونجی پرسی خو بشینن ام هوا وان مجران گفتگو بکن باشه كاكشارو رمر مرحبا بخيراتي وار باش بدران گلک سپاسیتت کم سلام و همو کسین کو ایرو وقت خودانین علمه تماشا دکن و بسیار چواجه عمل بنده اینه بسیار انوان هبن مجار گلکی گرمن تا آماجب گلک مجارین گرین کر اجیه بیم سر هندک مجارین دیروکی و به ایرو و گریدم خدمت دام سرسری مسر چاوه من نها ایرو هر وها سالوگرا شهادت رویبرین کردانه کمارا کردستانه یا گل محابد هاتبو آوکرن هلوشیا رویبرین هاتن داره وکرن evji یک جه کارکتری و رژیم ایرانیه یعنی رژیم ایرو یال سر دستلاتاری بردوام رژیم بریه که دجبریا کردان دیگه یعنی مسئله نه تنی رژیم ایرانی نه یعنی دولت ایرانی بخواه خودی و کارکتریه که هبونا کردان رد دیگه یعنی ستاتوی کردان رد دیگه دوی معنی داد بیجم نها پیشی هم روشا داوی شر هنکی بنرخینن انالیز بکن لگوری ته پشتی مهکی آنها آسته که شهر گیشتی چیه شهر بر به کدری ود چه ممکن است به دوست لواتنه که چه به آمریکا به تمامی وکشه یا جی ایدی ایرانی وکه دشمن نبینه یعنی او ممکنه گلو دوی درباره دا نرین گلکن او گریدای استراتیجیا آمریکا گلکی درفتن گرام بهادانه دولت ایران جی هدی بکرینا دمیرا درفتن مازن ین تکنیکی جوالاتن وکت چینه و روسیه استاندن و شرب و شرکی وقت بیجن بردوام جمع مهکو در روژه افشارا بردوامه وکیدن راستیک بومه اثبات دبکو شر ایدی بشیوین کلاسیک اواوی دماوی نمایه امنها دزانین که بکشتنا ریبرین پایه بلندین ایران نزدیک هفته و چند کسا یا که حاکمیت ایران ده پاریس سپاه پاسدارانه هری داوی رغمی او داخازین مذاکره و هفدیتنا ین ترامپ سپاه پاسداران تهدید کریه که کامپانین هلبرینا استخبارات یعنی ین انفرماسیون و هشا دست چکری ین امریکا دیکت هدف شخورا و لپیه که زرده کلوان بده و جبرو شده بیجن که هدف ما آرمان جن ما یه مشروع بن یعنی حتی نها قاشو اوقاس تبلیغی چکرنه کریزه لدنیای چکرنه همو آلیا او هدفانه مشروع بون یعنی البته اوانه همون نامشروعن او شرک و فروتنه دنیای وکدن اشاره بوان شرکت ها کریه شرکت این وکه اپل و گوگل و آی بی ام و تسلا اوجی تهدید کرنه جروجا چهارشنبه یعنی صبح دا لبرانبری هر تروره که کل ایران چه دبه اوی لدجی وان چه کاره که بکن او حق وانه کو ببنه برسو یعنی لدجی وان کارو کریارین کو امریکا و اسرائیل لدجی وان دکن و کدنجی تا اشاره پیکر ترامپ تدید ایرو لدجی بریتانیا و هندک ولاتین دین
هنکی وقت بجن گوتنین سار کرن و گوت پێویستە هون هیم ببن کو چاوا خۆ بپارێزن و ئێدی ئەو ڕێبەندا هۆرمۆزێ پێویستە هون کارێکی بکەن کو پەترۆڵاوە وێ دەرێ چاوا دەرباز ببە یعنی وەکە بێژن خۆ بێ منەت کرد جوان وڵاتên ناتۆیê و وڵاتên عەرەبی کو بە هەر حەڵ ئەنرژیا وڵاتê wan jî دوێ ڕێ ئاوێدا دەرباز دبە ڕەوشێک یعنی ئەس فکر ناکەم بە وان شەرتین کو ئەمریکا دانینە پێش دەوڵەتە ئیرانê 15 شەرتن ئەو مزاکرەیانە سەر بگرن وەکێ دنجی لە ئیرانê bi rastî Trump behsa rejîmeke nû dike lê çi rejîmê nû çênebûne heman çend kesên berî ne wek pizîşkiyan û qalîbaf li ser karin wek serokkomar û serokê meclisê ewane jî li dijî hemû daxuyanî û daxwazên ku Trump û wezîrê wan yê derve yê Amerîkayê derve dike bêjin em ê şer berdewam bikin yanî nayê payîn bi vê rewşa ku em niha li ser zemîn dibînîn nayê payîn ku muzakire ser bikirin çikî zemîneya wê tune ye şer li dijî Tehranê İsfahanê Tebrîzê nizanim bi taybet jêrxanên êdî elektrîtê yanî yên ceryanê nîva Tehranê niha xistiya nava tarîtiyê û îro li İsfahanê hêrişeke herî giran çêbûye ku teqîneke wisa mezin ku bajêr hemû hejandiye hêşta jî kes nizane ew bombeyê ku bi kar anîne çend tonin yanî kîjan balafir hatine ew wekî dibêjin ew bombe peqandine yanî şer tevî daxwazên muzakireya niha derbasî pêvajoyeke nû bûye Ez viyayî bînim bîra hevalan bînim bîra te jî mamoste ne tenê İran di tariyê de ye binêrim welatên Asyayê ji Vietnamê bigire heta Taylandê aniha enerjiya wana petrolê gazê aniha miçiq ye êdî nemaye yani hefteyekî du hefte herî zêde hin welat hene bi qasî mehekî stoka wana petrolê maye xilas dibe êdî erebe nikarin derkevin êdî fabrîka naxebitin her sazî dezgehên girêdayî petrolê wê êdî bêkar bimînin nexebitin ev jî bandorê wê li ekonomiya wan welatên Asyayê bike ev laliyekî welatên kendavê jî aniha dibin gefekî mezin ya İranê de ne mesela ava vexwarinê ku ji Behrê digirin Qatar dibe Bahreyn dibe îmaratên Ereb dibin ê wê derê gelek welatên din ku avê ji Behrê digirin aniha ji ber ku behr qirêj bîye êdî nikarin jê fayde bibînin û ew teknîka ku ava Behrê digirtin ve diguherandin û xwe jê derdixistin dikirin ava vexwarinê ew teknîka wan jî aniha de hedefa İranê de ye mesela hin welat hene ava wana vexwarinê bi qasî sê çar rojan tenê maye şer tenê zerarê nade İranê İran jî zerarekî pir mezin daye welatê kendavê belkî welatê herî kêm yê zerar dibîne Amerîkayê ji vî şerî ya esas welatên kendavê zerar dibîne welatên kendavê jî aniha qasê ku me bîstiye zextek mezin didin sen Amerîkayê ya dibêjin şer bide sekandin em rezîl û rûswa bûn em maf bûn êdî cîhana aborî ji welatê me direve derdikeve piyasa me serû binbiye yani vî şerî zerar da pir derdoran ji belkî tenê ji bilê Amerîkayê Belê û belkî di nava welatên Erebî de welatê herî zêde yanî ew bihaya şer yanî berdêlên şer dide emaret e îca li ser zêdekirina axiftinên hinek axiftin li ser axiftinên te em niha nizanîn ew 10 rojên ku herî dawiyê Trump dane dewleta Îranê nîşaneya pêşkeftina di qada dîplomasiyê de ye an jî dîsa krîziyê berfirawantir bibe yanî dibe ku Trump bi wan 10 roja ra bixwaze meselen hinekî zaman bikire bo ku ev hêza wana ku bi gemiya qirare bê kendavê bigehe an jî wek dibêjin
خوارکرنا رایا گشتی یا دنیای بوکو زمان بکره و رژیم به یک جاری جهوله راکه از باور ناکم یعنی کشتنا پزشکیان و قالیباف جو کشتنا خامنه‌ای گرانتر به او دکارن هر دقیقه وانجی بکشن بلکی او هیلانه بو داوی جبر که تو زان ترامپ دمین در باسبوی دا جتگوت از خازم کسی که دناوا سیستمی دا پیدا بکن پیرا مذاکره بکم او به مسئله چاره سر بکم مجا مخابن اگر رژیم ایران سرکار بمینه براستی یه وک مارکی بریندار تجهر یه ببه بلال سر ولات عربی اسرائیل و به تایبتی لدجی ملت آزادی خواست نوا وان دا جی کرد دو زانه وان روزانه جی چقدر هیرش برای هیزن آلیگرا ایران العراق لسر دهوکه لسر حولیری لسر سلیمانی و لسر باجارندنین باشور کردستان هبون و هدی شر بر به روجاوای کردستان و سوریه بچی دکشینن یعنی روشک گلکی تولی هوا کریزا انرژی وقت تجی اشاره بکر اگر وها بچه ایدی او شر وقت شر و نشان شر جهانی سیپه و دیارن یه رنگ و روی خوهنگی دیار بکه که لسر کریزا انرژی ایجا شر دنابرا اروپا و آمریکا روسیه و اروپا نظانم چین و ایران ولات عربی در باسی پیواجوه که نو ببه اگر وها در باز ببه وها بردوام بکه افشارا دقیقه به دقیقه یه گرانی لسر جیانا خلقی چه بکن چه کریه جی کاکشا ام لأوروپای نه مثلا صرف ام جخوان نمونه بدن ام لأوروپای نه پیتا پترول کمرود خوا عربا خوا لگوری 2 هفته بری پر بها بیه مثلا بری لسویسره 1 هفته بو لیتراوی آنها بیه 2.30 قرش بله 2 فرانگ و 30 قرش افرقیه که ام دادن بهای پترولی و یا بودجه شهر دیرک ججی و مدرد که به یعنی دانالد ترامپ به شهر کل روژات نوین دایه دست بکرن پریوی جمعه دگره جه هر کسی دگره جه میلیونان انسانان دگره حتی جه میلیاران انسانان دگره هر کس فرق به نه گلو اف جی هیا مرود کارش خواب بپرسه گلو دانالد ترامپ بزانه بون ویکید که دخوازه هنه که عیار بده اروپای ولاتین اروپای دخوازه وان لواز بکش بر با اروپای ایدی دمه داوید دست بکر بو ام دخوازن ارتش حکمه سر بخواه به ایدی ناتو بکیر نای جالی آبوری و اروپا گلکی به حزب بو ولاتین کندا ویجی گلکی حزب قوتا وانا جدا هبو امریکا به وی شرایط خوازه هر کسی هنه کی لواز بکه هنه کی عیار بده هر کسی لگوری خو مزینه کی چه بکه تشتکی و سمرود کرب بشه گلو بله بدران بنر بگمان ها او ده روزن کو جی ایران رادانه و 2-3 روزی جه در باز بونه در فتک زیده ده کاش کوشکا سپی کو برین ریچار سرین سیاسی جوی قیرانا کن حال بروانه و او قیرانا استراتژیکی کو بخود چه کرنه ریه که پیدا بکن کو جوی شری خلاص ببن چونکی حال بجارتن لپیشن ریجه یا نرازی بونا جه ترامپ سالک بری حتی نها بیجه صدی 7-6 زیده بویه و تو زانه جبر وان مثلا نجی کجوی قیرانی خلاص ببه قیران استراتژیکی نها گلکی دیتنین دیپلوماتیک ده آرای ده هنک پیام بریا واسطه یا بتایبتی ولات پاکستانی وزیر وانی نابرا ایران و آمریکا دا تین دوچن دبکو هر دو آلی وقت بیشن زیده جوان در فتح کل بروان هنه او ناکوکیه کو دنابروان ده هنه جهو را وقت بیشن پیشکش بکن اما تشتی گرینگ او کو یعنی دخازن هر دو آلی جی دخازن لپاکستان هفدیتنک دنابروان ده چه ببه
بلکی سویا بندواریا هنکی الخاره یعنی اوا بچکی زحمته جبر کو او اتمسفری دنا برا دو آلیا دا وقت بیجن تجه خاپاندن و وقت بیجن یعنی وقت فیلمکی خو نشان داده کو د باکراند اوی دا تشت دن یعنی دو دلی هنه دو دلیان گلک زیده و کور جبر کو او کانالا ارتباطه یعنی یا کودنا برا دو آلیا دا جی هیا بخوجی مشکله انگلک مازن هنه به افغانستان را و به هندوستان را بروی انده جی رئیس جمهور امریکا دخوازه و کانال هفدیتنا لگور داخازین خو لگور برجواندین خو لگور کو قیمت انرژی کم بکه نچه جور و دقادا سیاست داجی دیپلوماسی داجی خو سرکفتی بدن نشاندان دمشه اما تشتی عجیب اوکو لرخوان هفدیتنانه شر یعنی به همو شیوه یا نها ده چند انیادا در باسی قناخه که یعنی پیواجه که نو بوی اوج اوکو نها ایدی زانینگه ها مروین زانیار جی دولت اسرائیل و آمریکاش خورا کرنه هدف بیر زانینگه ها علم و صنعت یا تهران کرن هدف حتی نها بصدان زانیار ایرانی هاتنه کشتن اواجی تشتکی تینه بیرامه اسرائیل و آمریکا تشتکی و حال دجی عراق جی کرن سال 2003 حتی 2010 جی بردوان بو 4500 زانیارن پای بلندین که دوارن جور بجورین انرژی دا پیشکتنین الکتریکی نظام نوکلری آنجی انرژی جورندن دا کار دکرن هاتن کشتن پس را جه 2010 حتی 2020 جی زیدتری 20,000 زانا لعراق راویان او روشنها لإیران تسبیکریه تابی ویکو من بحثا اصفهانی جی کر ایرو بمبه یک بکار آنینه هیچ تاجی کس نزاند جوره و بمبه چه جوره بمبه کو یعنی اصفهان باجاره که چند میلیونیه باجر همو لرزاندیه یعنی جیان ده اصفهان دا نما خلق همو ایدی درد کوجه ورا بروی اندیجی یعنی او 10 روز در فتن کو دانا ایرانی لرخوه همو جیرخان انرژی ایرانی ویران کرن و بکو نهایجا ام سبا دوسپا در باسی پیواجه که دنجی ببین و حتی نهاجی که ویده که از ترا دا آخوم دو احتمال هنه یعنی یک هیزه که مازن یا که نزدیکی 2000 تفنگدارین بحری دریای آمریکانا ژاپنی بر به روجالات ناوین و بگم یکتین اوا ترسکه مازن خستیه دلی رایدارین دولت ایرانی که دهجی قالیباف اشاره پیکری بو هر وها چند هزار هیزن خودی چتر یعنی اوین که او چترا شمسی آمریکایی جی کالیفورنیا بر به حریم وطن باشه او همو هیزانه چند نزدیکی 4-5 هزار هیزای بینه چه روشالات ناوین ده حالا که دا ام دبینین پنتاگون وک ناوندا برنا شهر در راپورت که وال استریت جورنال دا دبیجه امی لرخوان چند هزار هیزین که بحث کرد امی 10,000 هیز دنجی بلکه ام بشینیم بلکه ام نشینیم یعنی اوانه همو پیامن اجا اواجی او هاتن اوان هیزانه بر روشالاتا ناوین هنکی دم دخوازه او ده روشن که ترامپ دانه دبکو بو کرینا دمه به اما به چه هدفه مثلا چه ماره سر و کمار آمریکا نها چند یعنی وقت بیجن ری بازیوین لشکری هنکو بکاره به مثلا لدجی ایرانی کاره که لسر عرده بکه آیا براستی هدف که ویا وها هیا لدجی ایرانی ام جاره نزانینج برکو نه تمامیا ایرانی ل چند گراوین لحرمزه بله لحرمزه و لکردستانه دو ریهنه یعنی 3 ریهنه
یک منطقه بلوچه که باورناکم پاکستان و ازنی بده هیزه بلوچی بیلوی داره دجی ایران تشتکی بکه بلکه نوبر اوان گلکی گرمه ده همو وارادا وکی دن کردستان هیا و ریا گندا ویجی هیا اما یا که کردستان لحمویا محتملاوی زیده تره چمکی هیزا کردا سر عرده هیا و دولت ایران جی بویاد زانه بروینده جی سرسنورین باکور بو روشهلات و روشهلات بو باشور هیزه که لشکری مازن یا سپاه پاسداران و ارتش بجیه کریه جوی مسئله ده ترسه او بمباران و شاندنا درونا و فوزه یا لدجی حولیری و دهوکی و حتی لدجی مالا رئیسدار نیچیروان بارزانی و حتی بیروی رئیسدار مسعود بارزانی جوی یکی تیتن یعنی تنگاویک هیا دنا براواندا اما تشتی که گرنگه او خراکرنا جیرخان انرژی به تایبت ین جریان الکتریکی ایرانی دکاره گلکی وقت بیجن روشه بگوهرینه ایران زیدتر بخبن زختین گران که به سر ماسه مذاکره یا برواجی ویچی ممکنه ککشاد برواجی ویچی ممکنه برواجی ممکنه بله او ایران اکو نسازی خو وندا کریه انرژی خو الکتریکا خو او ناوندن پترول وندا کریه دکاره عینی تشتی بینه سری ولاتن کنداوی خطری هوا دکاره بینه سری اسرائیل جیش برکل اسرائیل جی او دپوین آوی هنه ای انرژی هنه او حمیل دروانه امریکا جی وازانه حتی نها صبر کریه یک جی تشتی که ده خوازم شده پرسم که کشانا دو تشت هنه یک جواکا نوا ایرانی هلوستوان اتخوازم شده بپرسم بالکشه باشه جی دوا کردا سازی و دزگهین کردان بریارین کردان هنه نه جواکا ایرانی مدید که اومه کیه لهمبر دولت خود در نکدن ریاکسیونه که وسا تند لهمبر امریکا و اسرائیل دنوا ایرانی ده من ندید اما اجباریا ملت لهمبر رژیم هیا لید بیژن رژیم خراب بجی رژیم ما پروبلم ما نافقاییه ام شرکی به وی شکلی لهمبر دولت آخه نخوازن یعنی هوایی که وسا اجبار که او مشو میتینگ لهمبر شر ام دبینن دنوا ایرانی ده کم بجی برای هن آژانس ناونتوی تن تو سوسیولوژی جواکا فارسان چه و ایزاحتی کی چه و ممکنه که آقواسا افشار که آنها دست بید که قاشو کل دکه کور کر یعنی ملت و رژیم آنی جمع هف مرود کره به انجام جی در بخه تو زانه و مجاره که گلک گرینگه تا اشاره پیکر لیچن آلین وی هنه ده دمین در باسبوی دا چند مهین در باسبوی دا دما که خلق رابو سربیا و آمریکای گلک گفت و وقت بیشن سوز دانه خلقی که ایل پشتاوان بین حتی اگر کسک بیت اعدام کرن امی شدیدن لحنبری ایران بسکنین دمک 20 روژا 21 روژا شبکین اینترنت سر ایرانی گرتن به هزاران انسان کشتن و آمریکا جی تشتک نکر پش را شر دست بکر و او تفکوژین که چه بون لکردستان به تایبل کرماشان و ایلام جیمه دیمنن وها تراژیک دیتن اما هری زیده لطهرانه لرشته لصفهانه لمشهد وانجیا او تراژدی چه بو او هیزا که دجبر بو لهمبری ایرانی دخواستن تشتکی بکن همو هاتن گرتن و کشتن و حتی نهاجی 100,000 انسان وان دانه کس زانه چه به سری وان هات او یک یا دویه زخت و تهدید این دا رایدار این دولت ایرانی بوان اعدام و گرتنین که حتی روژا ایروژی دو کس اعدام کرن ایروژی دو کسی دن جه پارتیا مجاهدین خلق نشان دادن که خلق گلک ده ترسه یعنی خلق نویره ده چاخه که ایرانی ده بیجن یعنی دولت ده بیجه رژیمه که بیانی لدجی شورشا ما شر دست بکریه اسرائیل لدجی ما شر دست بکریه همو دنیا لدجی ما رابوه
هنجد ناوا سنورين ولا دال دجي مرة ببن غيري كشتنو تنكريني ما تشر يكدل برخو امنا بينين ودوان دمين در باسبوي داجي براستي قلا كاس كشتنا هايا ما يعني خلاصي هايا ما نهاج ناوا روشا ناوا ايران نينه هوال بدران جبركو اوا نزيكي زيدتري مهكيه ایران به اینترنته وقتا اینترنت تنبه خلق چاوا خبره بده دربه یه چاوا ام بزانه بین ایران چه قومیه جسد خبرین کو چه دبن ام تنه یکی دزانین او بمبارانی کو لباجر مازنین ایران جی ده قومن ام گلکا مهایا مجنینه یکو فیلم وان جی بلاو دبن او آژانسین رسمی دولت ایران نه بلاف دکن آنجی دماکو اسرائیلیان امریکای بخوتین فیلماوی هل دگرن و دو آژانس خدا بلاف دکن سرچاوه اما اوه هیچ کسک روزنامه وانک نویسکارک آژانسک ایران حتی ریخستن مافی مرواجی هشتا نزانند وان 32 روزانه دا چند هزار کس هاتن کشتن چقدر سویلن چقدر زاروکن چقدر جنن کی جان باجر هری زیده بونه آرمانجا بمباران آمریکا و اسرائیل بروینده جی اتمسفر که تاریخ هیل ایرانه ام نزانین یعنی مثلا او محکمه دو کسین که ایرول تهران بری صبح هاتنا اعدام کرن به چه شیوه در باز بو آیا ابوقات وان هبو آیا داخواست کربون که جارکتی جنودا لپرونده و دوستیای وان بنیرن روشک گلک تراژیک لإيران درباز به مهایا مش گلک جنایتی کو چه بونه نینه آنجاخ هنگی امی بزانه بین دماکو اتمسفر و بو آنج رژیم هاته گوهراندن نه دست آمریکا ده شر دا گلکی بلنده لیدوار کریزا انرژی دا استراتیجیوان شکست خواریه جبرکو ولات ناتوی نهاتن هفکاریا آمریکا نکرن بروین دیجی ترامپ ایرو به منت گود او انرژیا کو بومته بواجی تی کاری که بخو بکن یعنی ام نزان ایجاد ورادا لپی ده روزا یه او آوریا هرمز بگیرن آن نه اگر وی آوره آمریکا بگیره برین ریبازن لشکری او پشرا او ناوندا انرژیا ایرانی کو جزیره خارکه به یک جاری بمباران بکه آنجی بگیره بین کنترول خو هنگی ایران یک گلکی بکوه بین زختین گراند هر واریدا و دبک و هنگی خلق همو لدجرابن چونکی براستی روشا آبوریا خلقی هیچ نبه او کسی کو تینه با کره کردستان ترکیه برای آوان امدزانین کو روشا آبوریا جیان ایرانی در باسی پیواجوه که یعنی خطا سورجی در باز بویه ایجار اگر او دو گریارانه چه ببین هنگی دولت ریک لبردمینه که او هفدیتن پاکستان دنابر آلیا دا بلکه به هفرا رونن شرط آمریکا قبول بکن اما اگر شرط آمریکا جی قبول بکن ایران ایدید به دولت که ایزولکری و وکه دبیجن وک بوکن تئاتر و شانوی پی بلیزن چه بیجن یه وسا بکن اوجی اوه زیدتری 400 کیلوین اورانیوم آمریکای ببرش خورا هنگی تمام جرخان هلبرینا نوکلونری لإیران یا آمریکا کنترول بکه برای آژانس انرژیا جهانه وقتی رژیما کو به سرکار اوی که هنه نامینن یوان کسا بین سرکار ین کو دولت بخو دخوازه یا دویه ملجی را به سر بیا هنگی ادی چم مشروعیت رژیم نامینه اگر بمینه جی وسا تشتکی فرمالیته لسر کاغذ حکمت که گلک ضعیف یه بمینه یعنی براستی روشک گران لبر ایران هیا اما ام نزانین هلوستا روسیه و چینه جید به ناوی دا یه چه بگه هندوستانی چه بگه بلکه اوانه او نابندن که انرژی که هنداوی بواند چه او جی نهاد بن زختین گراندن اوپرا جی اروپا تود اروپای جید بینه روشا اروپا جید آماجه قیمتا مثلا بانزیم که روشک خراب دایه کاکشار مجار نقاشی را وکیریه دوی ام وقت خو هنکی
کنترل بکن 40 دقیقه ما درباس بون ما هیجی بحثا پارتین ما ای روجلات کردستان نکریه حوالی ما جی مرخت کن دپرسن آنها هفکاریه دنابرا پارتین کردستانی ده لروجلات کردستانی چیه او انسان ما پارتین ما حقیقتا لحف دکن نافبرا وان باشه استراتژی که وانه هف بش هیه سبی دو سبی رژیم هل باشه او انسان ما وی کاربن جمره پرگاله که آرام ستاتویه که جبو کرد و کردستانی آوا بکن لروجلات کردستانی بله بدران مجاره هری اکتوال یا جبو ایران و روشلات کردستانی او هفدیتن بو که بری دو روژا لندن چه بو او چاره سر بو یعنی از پر نخوازه ام وقت خوابتن سرویس آره. بکن برنامه اجا تایید دوردا بله اجا دوردا گلک پیام چه بون مثلا او تابو هندک تابو هات نشکاندن دماکو کسکی وک ریوار آبدانان او اندام شورا بریوبریا پجاکی و هر وها بردف کیوان دما دبیجه ملت ناوا ایرانی اول خوشا گلک ایرانیین ناسیونالیست نهاد گوت ایران تنه ملت که امجی ملت ایرانی نه اما اف تابو هات اشکاندن برکو گوتن اگر بیدمی و صابه هون چاوا بحثا کنگره آزادیا ایران ادکن اجا داویه دا او ترمولوژیا نتوا دوی جغرافیا دا دوی اردنگاری دا حتا فهم کرن که ایران حتا نها یعنی وقت بیجن آنالیزه که سخته یا کتخاری تجه انکاری لدجی ملت خیری فارس هبو بلکه دست کفت او بو حضور کردات دا گلک پررنگ بو آخفتنین گلک معقولانه جهیلا آلیه کرد و حاتن کرن بلکه دست هری بلند وی کنگره دا آلیین کرد بون دا خازن خود جارکت که بیان کرن مخابن ده شاندنا هندک آلیا دا او پارتین که دناوه ائتلاف دابون وکه دیار هشتاد البته آشکرانه بویا تام زلال رولک نگاتیو هبون که مثلا پژاک نه دوی کنگره دا دوی پلاتفورم دا بجدار نبیتن اما داوی پژاک هات و براستی جی وقت به ویدیو که 9 دقیقی گلک کنکریت وقت بیجن استراتژیک و گلکی با آرمانجین دوربینانه هدف و آرمانجین خو بیان کرن با ایرانا پیش روز که چه به چه نبه و که دنجی دو پارتین کماله و حزب دموکرات جی نوینه روان تیدابون اوان جی بحثا سیستما فدرال بو پاش روزا ایرانی کرن او رخنه کو ما گل کسا جوان پارتین مکودوی پلاتفورم دا بجدار بون او کو گرکه مادم 6 پارتی بونه ایک نوینرک بشاندانا بز بو نکو چند عالی بچن وی داره هر یک به آوائه که بحثا هدف و آرمان جیم پارتیا خو بکن ملت کرد جی لروشالاته گلکی او آوائه دانستاندنی رخنه کرن و لسر به اساسی جی گلک کسی بسپور سیاست مدار پروفسور آنالیزکارین روشالاتا ناویندن و کردادا لسر به هلویستا پارتین ما نچونه به پلاتفورمه نوی پلاتفورم جدانا بون کنگره یا ایران آزاد بس کنگره نبو یعنی کنگره نوی که گرانه بلکه او کسی که او پلاتفورم برخسته بون زیده خودی پارتی و حرکت مزنی نه خالا دنجی تنه آلن ایرانا کهون هات بونه دانین آلن پارتی سیاسی مثلا روشالات کردستانی نبون اوجی خالا که رخنه بو یعنی ده شکل دا وی جاره بو ما اثبات بو کو ده شکل دا پارتین من روشالات کردستانی هفگرتنک چیکرنه اما گلک مایه حتی هفدو قبول بکن هبونا هفدو حزم بکن و به هفرا کارکی مازنتر بکن ویا گلک علامت یعنی نشانین پرسا ده مجیه محمیاد آوا کرنه کو
چما وی جاره همو هر یک به آلیه که دا چو و لدجی هفجی کار کرن و چما نوینرک به تنه نشاندنه وی پلاتفورمه بروینده جی هفگرتن هیا اواجی بو سبب کو زختن گرانتر جه هر هیله و لدجی وان هبن و جبرشون دا جی گرکه برسوا خلقه بدن کو چما او حرکته کرن اما دیستا جی یعنی دوی پلاتفورمه دا رنگ و دنگ کردا داخازین کردا ریچاره سرین کو کردا پیشکش کرن گلکی معقولانه دیپلماتیک دموکراتیک و بو ایران پاشا روزشی گلک باشن اگر او فکرین کلوی داره آماده بون او کسین کلوی داره آماده بون فکرین وانین دموکراتیک هبن ام جه فکر در باس ببین ام در باسی پراتیکی ببین پرسی هم گلک هشی مرخت کن ریخستن کردان چکدارن یک جوان پجاکه سبی دوست به امریکا بلکه قسم کهزی ناتوی جه عرده و اگر اپراسیون بدن دست بیکرن هزین کردان و تبلی ببین یا نه اگر تبلی نبین سدم چیه گلو امریکای اسرائیل حتی نها گارانتیه که دایه کردان ستاتویه که یان تشتکی دین یعنی احتمال هست سبی دوست به ام بیانات که ببینن جو کردان کو سرهلدانه که دابن دست بیکرن یا جی سفربریه که دابن دست بیکرن دناوا کردان ده جو بو هلوشاندنا رژیمه وکه لسوریه چی بو بریا سالان اوجی پرسه که گلک اکتویله گلک خلق ده پرسن گلک جارا پیاما دشینین ای روزی چند آجانسا پرسشانده بون بدران براستی جی اوا بکرتید کارم بیجن آلیین کرد با شر چکداری ده سالین در باسبوی دا به دولت ایران را هیزا خودانه دیار کرن یعنی ضربه این گران جهیل حزب دموکرات و به تایبتی پجاکه و لقرارگه این لشکری سپاه پاسداران لخانه لورمیه لخویه لمحابات لکرماشان لسنه او راستی با ما اثبات کرنه که هیزا کردایا شر کرنه دناوا گروپ این اپوزیسیون سراسری ایران دا جه همویا به هستر و به باندورتره اوا خاله که یاد دویه ام دزانین که دناورا ریبرین پارتین سیاسی یعنی که 6 پارتین که ائتلاف کرنه و امریکا حتی هزا لشکری پنتاگون سر لشکری نواندا هنک هفدیتن چه بونه لی ام نزانین که دولت امریکا چه سوز دانه کرداکو سبا اگر تشتک چه ببه او تراژدیا کل سال 1991 که دجی کردن عراق باشور کردستان و شیعه چه بو لروجالات کردستان دوباره نبه آن او بگرینگی گنیگی ندانا به داخازن کردن روجاوای کردستان هری داویه اگر بر خدانا شروانه نبویا یه چه بهات سری استاتوی روجاوای کردستانه بروین دیجی به ورگرتنا آزمون کل باشور و روجاوای کردستان قومینه کردن روشالات کردستان پارتی ما تفگر ردکن شرط دانینه بر هیزن امریکا اسرائیل ام نزانین جدنا برا دولت اسرائیل لوبیا وان اروپا و ریبرین کردادا هنک هفدیتنین و شرطی چیبونه لانجام چنه جاره ام نزانین بس اگر یعنی خلاصی اگر امریکا بخوازه لبجاهی هرشه بکسر ایران با تکدانا رژیم و تشتی کلدجی صدام کرد ریا هری باش دا آلی ژئوپلیتیک دا استراتژیک آن امبیجین عرده امکان هبونا هیزا مرووا براستی کردستانه ل خلیج یعنی لکنداوی نزیکی یعنی وان هرمین هرمزگان و بوشهر و اوانه بندر بوشهر براستی آمریکایی نکارم بقاسی کو بکارم به هفکاری هیزین کردابر به پیش و بچن وی داری پیش بکون چکیل وی داری هیزا لشکریال دجی ایران جهلا پارتی که سیاسی و نینه پارتی سیاسی هندک الخوزستان هنه او جه هیزا وانا لشکری نینه هیزا وان یا بلکی و شرطی هبه بو ضربه این کو بکاربن بر بسیاره کی بکجن لی کتبه جه هیزا کوان وکه هیزا شروانا پیشمرگه هبه لی بو الخوزستان نینه لبلوچستان جی
او امکان جوان را گلک کیمه چنکی حرم ناس ناکن اما جهیلا دنجی بزانه بم کو لپشتا کردین روشالات کردستان وان پارتیا باشور باکور و روجاوای کردستان جی هنه هم دواره آزمون ورگرتنی دا هم دواره پشگیری دا او هرشن کو ایرو سر باشور هنه او دلگرانی کو ایرو جهیلا رایدارین دولت ترکیه و امد مدیای دا دبینین هموش وی هفگرتنی تیتن هر آن دکاره تابلو به گوهراندن روش به گوهراندن بروی انده جی ام نزانین یعنی چه گارانتی دانه لی آلین کرد گلکی آماده نه یعنی او ائتلافا کو چه بوجی بری دست بکرنا شر پنج رو بری دست بکرنا شر او عقلمندی وان یا معقولانه اثبات کرد کو آماده نه لدجی ایران تشتکی بکن لیب شرط و مرجع نکو ببینه امراض دست هزین امریکا بو دست بسر کردن برجواندی وانین آبوری و سیاسی بیویسته تشتکی بدنه کرده یا کاکشار تو تشتکی دوی دنیای ده جشکستنا هیوی خرابتر تونه هیوی مروان وقتی بشکی پر خرابه مرو پر زور تیسر هم دیگه مثلا از هول دادم شته پرسکی بپرسم بیشتی هلوشاندنا رژیم کرد و استاتوی که چوا به دست بخن تمام مشر کر مسافربری اعلان کر انسان ما و جیانا خوش دست بدن شهید ما و چه ببن رژیم و ایریش گند و باجار ما بکه تمام ده انجام ده هر مکیمه چه ده بلکی استاتوی که چوا امی به دست بخن یعنی قدر ما و ببه وکه روژاوا همینی حواله ما عینی پرسید پرسن یعنی از کرتی بیجم داویا ما ببه که روژاوای کردستانه که اوقاسه هیویا ما هبو پاشیش کست یان لروجلات امی تشتکی باشتر بکاربن به دست بخن و به دائمی البته روجاوا جیه که دستی کرده دایه و کردستان تی ناس کرن هیچ تاجی دستی کرده دایه به دولت راه دیتن هیا او جولانی دو جی که هات برلین تاکید لسر و هنده کر که سوریه که یه گرتی هبه لباس حق و حقوق کرداجی کر اردنگاریا روجاوای کردستان سوریه نوکه یا ایرانیه لی ایرانی البته او مافین که لباشور و روجاوا هنه بلکه بهستر و باشتر جیبو کردن روشالات کردستانی هبن هرم هنه که ناکوکید نابرا کردا و مثلا آزاریا و فارسا دا و لورا دا آنجی ام بیجین ملت دنیا وک فارسا دا هبن اما جواک آماده او حوالبندی و هفگرتنا دنابرا پارتین سیاسی و جواکا کردادا گلکی بهستره جوی حوالبندیا کو دنابرا مثلا سلطنت طلب و ملت ایران ده هیا آنجی دنابرا وانو مجاهدین ده هیا وکی دن او هیزین کل کردستانی نه هیزه که یک دستن هر پارتیه که ولایت که آلیگری خو زیده تر هنه اما آلیگری وان همویا جیل همو ولایت یعنی 5 ولایت روشالات کردستان دا هنه آماده یک جرخانسازی یک دوار سیاسی دا جسالین بری دا دنابرا پارتین سیاسی کرد و جواک دا هنه یادن پارتین روشالات کردستان پارتین مالباتی نینن او کسی که تینه سرکار به دنگدانا اندام پارتیا و رعیا خلقی تینه سرکار بروینده جی وقتا وصابه پارتی نکارن به آوه که هجمونی خوازانه دا خوازن خوب سر جواک آن آلیه که دنیا سیاسی دا بساپینن بگمان یه استاتوه که کرده چه به بریا همون ملتین دن چونکه اوا 100 ساله انبوه مسئله شر دکن خبات دکن جسرده ما شیخ عبیدالله نهری یعنی 1808 حتی روژا ایرو حتی بریا و جیل سرده ما سرهلدانا که لادم دمه یا امیرخان لبزرین لدجی وان گوهراندن دموگرافی که سلطان صفوی دخواستن اردنگاریا کردستان ملت دن تجربه بکن کردا کوچبر بکن کوچبر جی کرن اما دیسا جی کردا جی خو پاراستن ایرو جیل جی خونه بروی انده جی او داخواست نداخواستن 47 سال تمنا حکمتا ایرانی نه او داخواست 100 سال بری نهانه دیروکه که وی هیا
بردیلین گرانج راحت ندانا سرهلدانج راحت نکرن همون ریبرین کردا به دهان ریبرین کردا یک جی به امر خدای نمریه همون هاتنا ترور کرن سر ماسا مذاکره بروین دیجی جواکا ما گلک آماده او داخواست جی بلکی هری زیده رنگ و روی خوی مشروع دناوا کردستان دای بلاوی حریم دنین ایران بکن چونکه دناوا آذریه دا او حرکت و خبات و که کردانی نه دناوا بلوچا دا گلکی گنجه دناوا عربین خوزستان دا گلکی نویه پشتی خمینی هاتیه او اوانه دست بکرنه بری تشتکی وسا برچاو نبو لیا ما کردا جه سرهلدانا گلا دمدم شیخ عبیدالله سمکو اشکاک بیکاتنا کمارا کرسان سرهلدانا حزب دموکرات جیکاف قدم خیر و سرهلدانا کردین خراسان سرهلدانا کردین لک ین لورستان اوانه همو ده تاریخ ایران دا بلگین آشکرانه که کرد شده خوازن قدر کردین روشالات کردستان جه قدر کردین پارچیدن جدا نینه ایرانی به خود اشاره به مسئله دکن و ده بیجن جی چما ما همو سرهلدان ملت دن تو نکرین لیمن نکاری سرهلدانا کردا خلاص بکن او بخو سیاست مداری وان زانای وان یعنی ماموستاین وان پروفسوریان زانینگه داجی اشاره بوی اوید کن بروین دیجی از گلکی خوشبینم که تشت گران یه خوش یه چه ببه چونکه او داخواست بره دهنه قاسملو شهید دکتر قاسملو جبروی مسئله هاتا شهید کرن و ترور کرن دکتر صادق شرفکندی هر وها سمکوی شکاک جرا قرآن امضا کرن و شاندن و شرط و مرج شاندن رضا شاه پهلوی لسر ماسا مذاکره بازارش چنوی شهید کرن کردا حافظه که بهیز یا دیروکی هیا بو استاندنا مافین خوین نتوی و ده محکمه لشکری یا پیشوا قاضی محمد داجی که ایرو سال روز شهادت آوانه عینا قاضی لهمبری رایدار دولت ایران سکنی و گوت اگر کسک بیت محکمه کرن و جزا کرن هونن نعم من ولات خوب پاراستیه من خوب پاراستیه من کمارک دموکراتیک دناوا دل سیستم که مونارشی دا آوا کریه که ام بحثا حق و حقوق ملت دندکین هون هبونا ما قبول نکن لئن ملت که جداینش ملت ایرانه اجا پیشوا و وکدن جنرال محمد حسین خانی سیف قاضی و ابوالقاسم صدر قاضی بری 79 ساله در روزه که وکه ایرو دا لمیدان چوارچرا پشتی که 3 ماه ده گرتیگه ها لشکری ها محابات دابون پادگان محابات دابون بری یعنی شوا 30 ماه 3 روزا 3 شنبیه لمحابات آنین میدان چارچرا جیه که کمار لحاد بو اعلان کرن اعدام کرن به وی حجته که امیوه ببینه تهران محکمه و الوی داره بردوام که یعنی خاپاندن و دره و کدن حیلکاری تم و تم ده سر رایدار دولت ایران دا حبونه حتی روژا ایروجی بردوامه اجا اگر تخواست داوی دا مرودکاره پچک بحثا داخواز این پیشوا قاضی محمد وک وصیت آوجی بکر بلا گوتنی تی داوی بین کرم که ساعتا ما تمام دیده اره راسته یعنی تو زانه پیشوا انسانه که گلک زانا بو گلکی وقت بیجن سیاست زان بو مروه که به اولا خوشی یعنی دیندار بو بروی هندیجی سببا که نچو و نرویا هرچند روسا انگلیسا گلکا داوالی کرن که دکاره گیس که مریشکن خوین مالجی بینن 7 عربین مازن روسا آنین بر مالاوی گوتن گیس که مالجی کس و کارین خوشی بخطی دا ام تا ببین بر روسی لی گوت از ولات خوب تنینا هلم او تراجیدیا کل تبریز قومی براوا ریبرین حکومت ملی آذربایجان از نخوازم لکردستان تکرار ببه همیشه دگوت هون ایمانا و به هبونا و به اراده و هبه و چه جارا
باوریا خوش دست ندن به ایمان خو، به اراده خو، به باوریا خو بگلی خو یکتی و لحب هاتنا دنابر خدا بپارزن خدمتا خلقی بکن آستا پرورده خوندنی بلند بکن و جبرکو اگر هون زانا بن دجمن نکاره راحت و بخابینه دگوت ج دجمنا بتایبت عجما گلک بترسیانی مقصد و رایدارین دولتا ایرانی نه ملتکید که جبرکو دبیجه اگر او بخوازم بیجن اما هنگوین جی بخینه زاره و بزانی بنکو دوی هنگوینی دا جهر هیا دگوت جبو خاطرات چند روز جیانه که بی قیمت لروی وی دنیای خو نفروشن خیانت الولات خو نکن لهمبری دجمن سری خو بلند کن دواره سیاسی مادی معنوی و وکدن شرف دا چه جارا خیانت لیکودو نکن اگر مروف خیانت الاخا خو بکه لهمبری خدا و لهمبری وجدان خو یتم و تم وقت بیجن شرمیل وجدان خو بکه وانی دگوت اگر کسک خیانت الولات خو بکه دقت بکن بکاربن ویا جوی روش خلاص بکن نهیلن خیانت التی بگهینن جبرکو خیانت کرن تشتککو لکه که رشد چجارا پاقجنا برسر انیا انسانا بروینده جی دگوت از چوم من جان خدا دبن پته یعنی وریس ایدام ده از وان داخازانل ود دکم لی داخازام جوا اوه کو جبو رزگار کردن کردستانی جبندستی و چفساندنی نتنه گلی کرد بلکو بو گلن دنجی مافو حق و حقوقا قائل بن بروی هنده جی از سربلندم کو من غیری دین جانی کو از بدم پیشکشی دوزا گلی کرد بکم تشتکی دنینه از پیشکش بکم اگر کسک بزانی به از دینداری وانم من خانما خو مینا قاضی گریه وقت بیجم من وصیت بکریه کو هچی تشتی من جیان ده هیا لجمویه او دکاره وی دینی لسر ناوی من بورا پار بکه و قازم دینداری کسی بم یعنی مروک به اراده بو مروک بو لهمبری لسر لشکرین ایران پشرا او دکومنت و بلگه ایوانجی درکتن گوتن ده تاریخ ایران دا مکس ندید یا وصا به جسارت لهمبری ما دادگاه که لشکری یا صحرایی بسکنه و ملت خو بپاریزه و به منت پیشوان نبویا براستی یه محابات ویران بکرانه وکه تبریزی به هزاران انسانی بهاتنه کشتن لی شهیدین حکومت ملیا آذربایجانی زیدتری 20,000 کسا بون حرکت وان سکنی کس جیرون بحث حکومت ملیا آذربایجانی ناکد اما پشتی 8 سال مدید ای سال کمارا کرسان چواد حافظه یا گلی مدا جیخوه هیا و همو شهیدین پشتی تکچونا کماره ریبرین مجی تیدا هجمارا و نگهشته 5 کسا برویندی او فداکاری بو درسک بو ریبرین دن بو حرکتین دن و ایروژی تدید لسر سال روزا شهادت ریبرین کماره همو پارتین سیاسی داخویانی دان به منت به قیمتک به بهاگرانیه که به داوی اموان ببیرتینین بدران عزیز دسته صابن کتا او مجر را خسنه برچاوا ام گره که تاریخ خور رو پلنوی تم ودین هلینین که حافظا میا دیروگی جوانی به حزبه و ام ریوان بردوان بکن به گمان روژا ایرو دا لچار بشین کرسان واسیت و داخازین پیشوا قاضی محمد زیدترش هر زمان پراکتیزه بونه نزیکی گهشتن آوان حسرت و خوزیا ام ملت کرد 7 میلیون بونه دستی تصابن مالات آوا ککشار از وی نوچه جی همه بوار پار بکم حوالی من گونه özdemir دوستی منه کنسر کیویه نه کنسر شهیر هلبست خونه گوتنه بابو کالان دبیجه اسما دنگوی وکم مخصص دی تایک آخرت امروام
دایک حوشیە زارۆکانە دایکە مرۆڤ bi derdê mirov dişewite dê bi gula kezebê diçe gorê dê bona ewlada canê xwe davêjê alava êgir dê dimrê zarok şar dibin dê ji dotê nabê dayik dibistana diya Kur'ana xwediyê gulana Bi vî şeklî hevanno em wî tenê nehêlin şeva wî heye li Duisburgê li Almanyayê Güney Özdemir dehê mehê eger hevalên derdora wê herêmê bikaribin biçin godar bikin û piştgirî bidin vê hevalê me kêfxweş dibim ez îmkanê min çêbe ez ji li wan derabim bi kêfxweşî diçim tevlî dibim bi vî awayê Wê gumana jî biçim ez gelek ji wê mirovê ezîz hez dikim guneyê mirovekî pirhêja ye nasîna we heye kekşar Belê em hevalê hevî nere wala gelek wexta nexweş jî bû gelek em dilgiran bûn bû lê şikur ew jî xilas bû û ha baş e şikur serçavên min bedran destê te sabin nihat platforma X'ê da dîsa bernameyek heye li ser salroja şehadeta rêberên Komarê ez bi wê derê jî dawet kirime destê te sabin gelek kêfxweş bû Mala te ava hevan noşkerma xwe re ji bîr nekin bibin abone vê kanalê bi pêş bixin û her wiha pirtûkên Kakşar û Ramar hene li ser Rojhilatê Kurdistanê şahsiyetên Kurdistanî ya Rojhilatê Kurdistanê dide naskirin pirtûkî wî hene û dikarin lêkolîn bikin û bixwazin çawa Bi ser Komara Kurdistan rast e yani adres navnîşan cî ku heval bikaribin pirtûkê te bigirin hene Kakşar Bila bi te re binivîsin ewa Instagram heye nizanim Facebook heye bila serê min ser çawa li ser Facebookê li ser Instagramê û dikarin ji rêya kanala Bedran dereyê me dikarin me bigihne me ser pirtûkên bi qîmetin mala te ava herêbî Dem hevan baş. xatirê we silav rês